Mama watching na mema wakwaba ehaye Adom TV Badwam kase na ebrason megidi sa ho ye wadayi asori ye ye da twedi ampomba sa ye Adom na se ebrason ese ye de kase bo ne ema wona no pensem no de di mu akotene Garrett project ampanyfo ye no mo de drones am assemblies be ye drones so na futuo e wasa drones yi achi eno chezu na hyenkafo a wo mo ekoto insurance no na ampanyfo chom se ECOWAS brown card no ya wo mo ensisu gina ye na wo mo enye ansa na wo mo asikwan so nsem ni bi kan we ho na anopa medi mu amane nyina ebreo ese Badwam kase bo edin amegye so ene abena pokoa hwenie na yense ensem no ase ema wa na ampanyfo de kyekye gu akwan so ya wo mo ehwe se ensuyire ya etete o man titiw ewo enkranmantam mu no wo mo edi drones aba mansinu makomako drones so na wo mo saka na futuo no ne se ma mo fa drones no enkotwa wedding ene aye wo mo fanya dwuma ebayen na ye de abaye di twetwetwa mfoni ne video drone ya toyi no danso drone na dwumadie bebre inti nya se ya tona borden a drone na ye de bedi dwuma no afi na baakofo be fa se o minu abaye warranty medekotwa video no na masan de aba ana se menye yie ama mabusia panyin se mempe video ma mra na mini video ma inti me be fa akoye inti eno no ya hye MC fo ni nyina se omo hwe na oma anye ne basabasa ma obi ene medekoye ye china medekoye outdoor medekoye wedding ni sa anyoma no ti eno so de ye besra amanfo se de oni idea bayi enye outdooring drone ena enya aware drone ena enya yie ase drone inti nyina yenhwe na yemfa kwampa so na yemfa endi adwuma ehia George Cyril Blay ena edin na woda mensia krachefo nyina ano obo abanya abaso ewo saa drones a wode ama wono mu no na wode ato mensia assembly nyina animu se omomode ase drones a wonsa wode bedi dwuma poten a wode ama wono mu se wonfendi ye weni som se drones ya be se de edwuma yie a nsuo beto na se ye ma drone nam wiem na hwe omomode enuama agu ye kan se dream ne asefo a afre ye betumi achi obi ye betumi de ensa eso obi mu se wo na ye sei na yama emra eni nedi enti drone na ba ne de yade pa ba beboan na mesre mom ne se assemblies no any staff na yes na encheche akọ ama asenkafo de wo ma wo mo ato esen se wo mo ekọ na wo mo ekoye ehun insurance wo mo ensisu ginaye na ECOWAS brown card no wo mo enyi bi ni nyina ne se wo ka no ene asen na efro bi man so boke na mo ne ade no ekonya kwansia sa brown card no ema obambo bi a ebetumi abo na watumi asiesie wankasa wo ka no ECOWAS Brown Card Secretariat MTTD ene Insurance Commission ene kan wo hu bo mu a wode ahyenkafo ene ahyenwuranom efa ntetie mu ema wonum hunu se ebibia wo beye wonum insurance no ehu hia se obisa insurance companies ahodo no se wonfa wonum ECOWAS Brown Card ema wonum Richard Eshen eye General Secretary wada ECOWAS Brown Card scheme no ano utuka now the Kotogo and now the call Abidjan now kwansia kosi a why na tua insurance no ukose obi ade ho a why na tua insurance no inti ECOWAS Brown Card insurance no ye broni beka say extension of the local insurance policy so what you say aha inti eno no ebema okwan amwatimi akotogo akọ Cote d'Ivoire enye all the ECOWAS member states 14 countries ni nyina ebema okwan amwatimi akọ all these places insurance certificate ni say net here the woman ni say obi owo insurance wo Ghana bia etua kadada nti say mom mefa mo kwan so na mebodawuro a kire obi a say so obi aga na ni bia akoto insurance policy a na omanfo a wo mo etai efa aveno trenkwan no so ba bia mrante no tonton ponti ni enwan no ehunu se trenkwan no so no enso tode na kyese asai kura asen no entumi ma na wotwetwa mu na Adom kase ebo wo ho amane na engineer ima no odai ya wono na oye mantemi upenya wo mo ehwa kwan so no kyese mo any railway authority ne be ka bom na wo masiesie kwan no they have some discussions na what we can put in you see ni yani say obesuaska akogo form
then within no time no example because of the problem na ma ade no okay there were two things ade si then na man see this until ade no easy. So have you solved that particular one? Who solve it no now be here we na ebe san eden ase. This is scanner who pump people go no. And for so be eden embassy. So American said we want to solve the first problem. Yeah, we are. Then we come to the second one. Now be solve. So that yeah, and to me chair my drainage. Yes. It is a drainage problem is solved that. But we say the overflow onto the road, okay. Then yeah, to us so Ediama Franca to the NPP, Amanyo Kono, no aso na ye mampani abedi achire. Alhaji Dr. Mahmoud Baumia and Edia Tuja. A swaba ebe ye mampani a die bia waso wo ye na wose ankrankra nyuma komo kena adwadefo mo kena no mo so akwani mo aso abanyasene e wo mabufa employment mo no wo be no sa pepepe Ediama wo mo. I've made it very clear, not more than 50 ministers in government, not more than 50 ministers. And then we will also not restrict it to just central government. The SOEs, Minister for Public Enterprises, is here. You are also going to be part of it, because we also have to reduce the numbers there at the senior levels as well, in terms of the size that we are looking at. So I think that first of all, let's cut expenditure in the context of realignment towards the private sector. Enwechi na church for penny edema Trades Union Congress TUC Dr. Anthony Yabanso ede your friend no TUC ku no manifesto eto Dr. Mahmoud Baumia esan ede tu dwa so wa krado se enzim ku a omu TUC de ato Dr. Mahmoud Baumia no ombeboa no ama wati media ye adwuma. Our manifesto starts with social and human development, where we think every Ghanaian in this country should have water to drink, food to eat. When they are sick, they should be able to go to hospital. We think this whole power problem and doomsday and so on is something that we should put our energy in to deal with finally in this country. I mean, we cannot imagine that Ghana at this stage. Na medewo course printers ho na adwadefo mai wo no sese ne ho abo wo mo ne nyina ene sakronfo kita to kojeja to mu wo ho no mo kobo okro no a ama omanfo wo ho no mo mo ton de no o mo chesese no ehu na aba sanse kro no wonye de di kan atoato asopadum kase e di akire memeti se etuo bi toto nti a ahase no na me fin se bia motorfo boys no mo twam sa ya na beti se moto no mo pawpaw nti na menim se moto bi na bia e betwam afi me hu na dom fra na afo ha sei e dwane ti ababre wa me na dam so wa me na so ya me ya mi dwane bi enye ye eti ekofo dwane ya ha kire se me hafo nyina mpo dwane ja me mabre wa ka me na nan a oda me na so eti sa mo se moto na ehwe ha police ni bo motor driver no ne nsatuo ena hwe ase na ya wira ho se that time no car die free herba no omo nyina agina aha so agina ena kwan no mu ada ho ama an robbers no eti ebre basa no wo mu dwane diska no eko se eye mpo ni nya ba mebi cars ni bi mpo erahye wo mo so a komo bechi wo mo so eye no banyo boafo se no obi esuro nti no ma obi esuro obi adwa na kwan ni finfin moto no omugina omuboto so wo wana na omutututu atuo no omoto ya no bibia ebesi bia nyame yesa me nan enyam na alok na ebiam na kwan ka ebesi atuo no wa fast box na esi ho no no yenyina sprinters nsemi so na anopa ye bedwam kase de ba ye nyina no memfa ensiedin amegeso ene abena pokuwa wennie me basisi na afia hwensama hodo da bokrata no e dia ba ne online me di munchirimu ebema ho